Assalamualaikum. Kotala dar jama. Nge to di Dr. Bulle Jawara nga golini Gabriel Touré ya runga jare nokube. Igati ni gynécologie ya gari ngate mfososo na auto ya garaw no katin no kontaunga nga golini Gabriel Touré. Ngemen son Kenya kini ma Kenya ninga. Na baka gidi maga selife. Okay, alin dan seri so ngati kebe na sangara ngate ogu to abini aro aser kebe son gara uga tara cancer ngate nya cancer no watenya watte begeni ko dunya ni so ngona to ko duro ko gilma to kontara nya ni aga bakka ya garen kombenga kontara ni fosoni filla kontara sire ngono kontara bure ngono kontara sire mane ken kontara benda bugo an kombenga awa bakan kombenga aw horonan kompeno an komeno anta fofo nyana ala nyana aygo no docteur na iteginanga anya itifunse wanya pingu kontara ge anasanku aygo no kontara ge ala nyana docteur na opera na kontara mbagandi antelle mais kontara brin kebe ken kontara kebe harapu cinne kana bukan kombenga kontara ke ato ndeni mais toremba na falle ake ani khayim danya na mokwa français ngatira ambassadeur manne kuben gatela représenter ko tanan donc ake abu to rango mege ana daga funti no ko tanan ala tel funti ambutenga ala tel funti an furtunga ala tel funti an kotunga ala tel hafunti an nyongola bo kun tanan dambo otunu kunyala nga cancer ke parce que nyandi gatano ato kuntara bure voilà kembi solung dan sering gati ni cancer sangara ngate gatu kwat ni cancer surtout ko mo be cancer mpo songe be nyan me cancer ke be ka bakka ya garawon ko mbonga kinyani angana wutu duna jarge jate laga duna sususu angana cancer ni su ko me kombon cancer nyange be cancer kesu angana fa ga kombon cancer angana fai keme tankebe alo soro kabi maka tankebe soro segi maka tankebe alo soro kabi asupun ya garunya donc kenni duna no ko so an fun cancer ke duna ko ko anga ya anga su cancer su ko me kombon cancer yang go basu ya halo ku jamane ke me na usino karge baka cancer gati cancer is kombon cancer yang cancer fana jamane ke no ana kay anya go wanya gare o ana cancer no su ko me gati gata sangara ngate cancer fana ni kombon cancer nya donc ana faira na utu tansege makati tankebe fo kunsunu ya garunya donc an cancer fananga duna oke sine mali oke wake mali no oke o jatire gen raga o wa dunu filli makatu dunu sikki yagare fayni cancer nga ko ben yagaru kumba dunu sikki mawdun nati yagare e wa sine awa dunu filli makatu dunu fillo ko mo kere yagare an toko cancer ngati kenni kubeni o kubeni wori o docteur ngan no wanya ala yo marenge be wono iga ma karani wano kotanani igeme docteur nganga wateke ya ma wateke nya ma gi kadna to ma kungori donc kunta jate ni kubeni ge docteur kan no o gari wori donc kunya na ana fa sa kenge ben wudun sikki wudun ngati awana avion karge ma avion tammi faga yagare malin kan yagare na avion karge faga yagare nga na be khondi asu karga bane yora diginteni donc comme soronga bana kala kinyani soronga ma auto ti fobrian sinon wati burenya agebe nyani ya harun kunda siri awayi ko daga na de me amagabo ana daga keme afanya ni serba nya yigo sino tankebe agaro kabu asyagare voilà kenga explication ngoyi parce que yagare nyani kombonga e yagare nyani ferego yagare nga kian sababu yagare ko bondingo ni aga cienga yagare ko mononga donc kusana sababu e ga cancer ke alanya no warna no safano wonkane bon kati ambuta tunge mulla on se fait wateke age batike chopenti fenya afe fana na watike an tunman to kwat awanga ngana anu kontra watan kutu anu kontra nya lan kombo ya na kontra na kombo kem kontra na worigo ko mo bento kontra na fason filia ala na kontra sira ngono kontra bure ngono kontra na bugan kombenta ya gare anga kontra ngola am kombenga agante ita nan kaw gilli anan jo feddo toron bangi toron na fay est ce que kontra beno kontra sira na kontra bure fe tagamas fana be gay ken mane ken na kontra nya wala kombeno aya ala yang kombo ni filiswa ala yang kombo bani ma ke be ay gono ke kontra watu ngadei ay go watu ntade
mais a foke be wono watu tere e o kenya ne serge be trompani ida ko to ngai ngombe nga me antingata daga tingata am kiyen to toron kadege nga kebe kono yagare o yagara nga ko tunga ran kombe nga ngam do ma walle awanga tawo antanga tawo digi na daga do toron mange to toron be golle ngeni ina ya ke muru eske ko to kontara tere nyani ma kontara bro nyani kebe geni parce que watenga na wori fa awaten fa na wori fe na ke hajjare noko ke wa docteur nyimbe tumandini aya sababu me hari selle lawo nyana jawengwa kena kuna teman sebenarnya me ko mo beta afi ko nyime kenni anoko ndanya wala ngombe bae gono apa yang kuntaran tang kombe me an kombe ka nyi tinta awayitini anda yiti an wala kama akom feteke kama wa dumbunu antu ko ngana antu ko motenga ni baka seren kombe ka dumbunu mo be akan na wa dumbunu akan ni an wala an kombe ke wan bini antini awa yitini yite ke fala nan bini antu ko antini ko imbe ngano ko mbinguma na an kombe no ga bini akan ni yagaro gono ni gatini mi kan na jilo ya menga naraka mafuke ambulo fone wala ken sura nyana na ko na anta kuntra wala me ajepen to kunda kwa wala ake be kwa atak mas khoro kubi ga yan sababe ya garunga gilli garni docteur ni mange docteur nga axe murno pour que na to watte ani ma parce watte ala afoge ben watte nya me watta bure ngono ke ben cancer ay gono watte bure fe ken kuntra kundani ke la wajarene aga selena to ko fofo man kita amaraga kane ama nya sababu aga dankarni anduranga wala kenya ganninga olitini wateni ya ngasonya do sergaro kubega kan makata na tersine kama me lenko ta ke jatega no koyi hari ya garungo magaire tampile sine siki wate kenya sababu abi ko wate geri komon laga ayi ko ni am xambe komboni mana al kombo laga ari kay farnden ma yugo butunga ari kay farnden ma yugo sono ma yugo futunga ari kay farnden ma yugo kotunga do limam butuani gani yana wanya wala se goronya idan ko take wakam na war hasilem na ma ya awu be kan foni wono ma har len sare jo ma har sare jo pafina watte ga ko tene donc an to watte be kan ko mo be an ati cancer ngate asuga ha to ke ban me kan de yan parce wat brian watte be gani ajare ko te yani ajare nan ko to ajare ngilen kanu ko donc wacca wantini sine durantari ala bakaseresu mais soronya no kuma yang kau gili fene na yare muru kun sarangono kuna kau gili fene na yare muru kum kawat sine jate daga watte gana kite akan no pat watte gene go be khay magangate yan ayo gono khay magangate yan de mendu watte gana kita angira nya gare hakan no ayang gira nya gare anyamma anyam bai takite hakan no jate daga tangka watte kelan jow nang karga meta wala gande me watte kenan jow na angkarga donc ana tuti hakan no watte kelo masela gana surtout ando yibe ga saxe fa ba ando yibe kombo banu sugu ube surtout angari yibe kommen sugu ke ala nyana ma angara ma kommen sugu anya watte kala marga anan khawtini nan ka fer kutuna na du kosi nani do torono mangi na fay pour que watte ke makan karaga donc ala kunga mais serebe ak watte ke mundum warna akanga a refi gantam fatenga otinya kunga agabe kunga makati tiga ke tanaka sinan keta wati yang sagi kombo ni fay radio no fonga mais fani mo tan wala nyana warna safano nga fani mo tan wala nga yare suwa ko kede ben khaso pour que anakoti ya wate ke ya mo ke an ke keso agebe kiamu ma ngajin tongera na ke keso apoze nga indata sunga nga wate ke wari ti cancer nga intrina doctor esa nga selene ngwai anga selene awa watanga selene watte be wat burenya ni watte be awa nya sababu aga kala awa au kallenjo woni siri parce que watte burenya ko ko mo watte be geni aga ta kamperan ko be man aga khayndaro nya den don ampete mo manga ken watte burenya quoi donc awa selene asele depana sababu gobe sababu pour ngela selene ken manne watte ngana wori fene ngel ko mo gobe watte gelanga na sikadu anga na ri doctor no fight watte be geni cancer nyani me bucine ani kontrale bucine ana tadangene golo tammi fe jongu fe yakati go kasi khajara mo be bulum gatanga de bike bulukebe kemme gam ko meno me cancer nyani agebe kunga agam dakane kunjare nje nyani kulaw jare ne fene ga selene lew me okorosi okumagaira okorosi agebe yagaren kumbunga yarunga nyono bankembere sorobe ni kombonga na daga kombon junko jumam are
tugolo kombe so hakani watela kombe su igana hakati irganyer ni irno banki hakati ya bo hakati afani ni waten dan kare buru ada kane ari fonde be donc hakati watini asele lawa khotono siri parce que waten daga kane mais waten ngam kombe bana ya agam da kane angana traitement nya o ba traitement docteur ngana ri gram pai kate ando ke traitement ro ke traitement nan kawa ngana kun traitement de beri kun jare o de beri e sababu anga de beti mo inshallah afoge be wono ntana susu selene ma afoge be wono kungu yimo kita waselle watege jare akote nyan ne ko mo be parce que aken jare mbati docteur on tere bana jarande fe ko titini ngiri kara ngir no ko wategi ko benga cancer ngi ko benga li docteur jawaram bangi abangaran jara selle empi ngate fe ki aken watebe soro kargi matumu jate nyani fofo do fu pinanga tabana iga menyini fofo ni hakla lanko fofo ni kallende bere jare ngi tapunge be yan ay angana igram pogo na wala pai o gana nyu kuntara kebe ga an kombe ke no aga dingi gatini centimetre ni fillo tagande ba aga dingi centimetre ni sikita ange jare ngi nyana jare mo kotana jare ni kilu kusikya afana ken opera nya agebe na opera soit na opera na kuntara ke bagande no an kombe ke no ko kutu kenni c'est kemu gobo ko bangere parce que agebe ko watu le ko dingi iganye ni kembe dingo ou bien afilande opera ne na an kombe su kutu na pe kana fe ke ken jare fana kenni étape filane ke be ken jare mo ko filane ken gat kana chimiothérapie ni tunya igaro no soromun no kaso so ngatele do nganga igaro na kinya sababu watte kebe ngako mo ngata wa khay farun den do ki farin kiluma akentel do farin kilu kwa agatele khay fare fu ga do agatele wattu be agatele agi karne bakam farenga ewa akinya nya sababu andi kari arni ama an kombe kutu ke ga do no wattu be no agi karne an wala agatele an kutu ke dinga nganya ko adinga nganya an wala awaro gono to ngandaro wakatni kinyme nya sababu ya parce que docteur nyimena hare operandi haganya haga mulna an kombe ngopera na operane nondi be sikande be ga dono kem kawnya na hakan no kem nyana meken tinya kem gabo siri kombonga tenga kombon jarenga keni ga tika radiotherapy keni radio dinga wala ga ko an ga do tonga ga tika scanner ya ga kendela me akan arga ani an kure wadana kata an kombe kya me kure ke fati na ampai atelia to ko be ga dono ado kuntara ki kusela kutega to dono an kenya bin ana bina to am diganga ana bi kenya bine bakano pour que ana bita watu be kadon ngri bi ikawana iran taka tele ito ko bana kay ikawana lo donc kunya ni jare intano ngitu ko sikku quoi mais ala nyana ko mo be watte be geni docteur bana anta jini wajara akadni gynécologue nga impliqué nan jare nga gatigara gynécologue ko no quoi akadni chirurgien oncologue ngata chirurgien so xawono ko ngari cancer nga bana opérer ngara ko xawo impliqué nan jare nga sikane man gatuga oncologie médicale ko be ga chimiothérapie ndewe nyana ko agabe ko xawa impliqué ni yan so ndon kaso ma kaso Allah wasine sino fil makata sino ke nyana anga ite muti yoga akane gatuga radiothérapie ni ma ko be ga ko be ga radio ne berne ko xawa impliqué ne mais c'est tan no ko xawa na fa ko ringa sirin ken ko ko be ga wadi ko psychologue ni français and psychologue ni ken ni yane kunu sorwa kubene ga igali harme men kara prolonga nyang kama anya wate anya fe sesuka ya sesuka nga wate nga surtout cancer ngate angota gebe al hakla au jena hakle ngama parce que antina mane ko wate laga ala in kala donc selon la psychologue ni andi ga ga do fananga ya ko nga to wate ke wate nya ko to mo wate do kalende bana kun hawo jo fananga ga wate sina pugina na jikingi nga pugana maka anjike na ma jikaram kuti ti Allah wa solution la kiten quoi donc anga tekia mais sosolant kitena anyi me afalle fanan dunya filan to watenga ken fananya filande anan ngi to tebe awajare ne sikane mane docteur no kula wande mana anga jarana donc agebe anga na sukero kuno ko nga agebe so une wakitene mais waten jarande wa ko kami fi waten jarande a depana watenga wore hakabe ado se arme me kebe ke watenga sere kebe es akamanyi me dunga nan jare ti jare mo parce que okro sa kebe yadi cancer ngate son tra he cancer ngate fi wata duro docteur ngate fe agebe kinya saknya agebe no maga itelle no kebe fi duro ala nyana ndenne go no ube mpaballe mpambane go no
kenya nya sababu na korte nga ube ay ini konno donc kefati watu duro ke watu fe akebe ina germane ite ina raga vitamin jarano non mange wena raga morin talbu mange meti vitamin jarano pe jarano vitamin jarano jarani kota ko ases gado hare anta bana amfani ni kota ko amma o amma ar vitamin jite vitamin te o sorandanga so anga kay so mine ar fo soranga ontige me kanse watebe wat finanu amu tweet vitamin ni te wono aglawa cancer yanga finanu kon donc agebe wajin to buga be ndaga vitamin no mangi itelle gamane itelle ga pumade ndo fo nya fe na katni na hari bunne mutina poto donc ke angari cancer ngate angari bunne leta aken tala jagona ake watenga nya kasbe maketelo an wala fo wana fanna mulunde finanu hakum na nya opera no mulundi na finanu kato bu opera wanda opera kunda to ma mulundi kaso filang wala awilem pale na koto fanana donc fo ken ko no solo na ken toi donc ti wate yani a jarena me jarenti yana figo bo falle yabo wate ke Allah wa selleno mo gumu do to ngetananga ancelle me kemure feti wate kan sagene ala nya ga sagene wa sakete mo kotana parce que agalan kombo ala yang wate ken selle me angana mungu dodu ana mungu ala sil hakatana aworni an kombo ke ala warni rege ko donc kiano ko tini selle par akiya akotan to soro makana ko tana an selle me wotana an fasono siri me agana anga tengana wori a jopare nya waten jopare agana wori docteur nga tana jare nya mo gobe docteur no be golle ngene parce que c'est sugar ando ngolle yan docteur be golle ngene cancer ni jarande ngolle nya a watte ngore penanda ga banga kamanti problem te ke wattera wa jare ne ara jare nya jare ti mo ko a foge be wono ko ngate le migete mi ta ko soro nanga ke watti ni kay danne isa ko soro na me kenni watti ngana wori fene na to ama ire farone kati ko tanani akampe an kombe mana puntra madungo kenga nya anga tele lew c'est ça to na tikadanga ça c'est un traitement adjuvant Allah wa selel almugo me anga mari fene agebe kebe no kuma gare agebe ya garunga ni kembere waten daga kane har docteur ni me lanta fogebe de berni juste nandema pour que angla wa fosono mo gobe pour que tora be ankama ala ya watu ala ya na yonke torango yo docteur law ya sababu na traitement kina pour que yonke torana bankama mais ala titini iwan silandini lew wati ya wati kagaya na bakam petengalo donc ngal ko mo gobe a traitement japan a depan kya watenga warna katibe aduga traitement foto be kinanga sira traitement be kinanga traitement su mo ala waselene ado traitement su de kam mo ban fe hakani watu ngono c'est vrai o ko ban expliquer na hakani ja watte ko na anke maga brefe ma matene da adang hakke anga tindel akanke tindelin dan silin e wakeni manya sababu o marenge be wono o sergi be wono iwa balla traitement ko ngenti traitement kilu kusikia kilifila leke gat kedana chimiothérapie kenya sababu ka yinte mana feo ni awayinte su bore mbakanyo kola awanya sababu me asufe sergebe awanya na sergebe kenni iteke parce que iteke fankanya ko pada fankan mane andaram peteke no wacha fobu ga peteke anya fusi anya fubra na sukarnya bay anyi teke ga agabe ibrene fo ga ga ampre no ko donc anda sukari kiyan sababu ko ngana manke am freke an wala am fe an to ko dulle nganya harame mo ko am fe anyi tu gonya jintu ko mo donc aga ku mi aga kun fankan baganya am pre no ko parce que yati ga cellule nuka chimiothérapie nyamane ana cellule su kan freke fo sire fo bra na so karni donc anda kay an wala kun sa nambu inte bore bana feo awya sababu ngulungu ngira kana ino ngawru no koji aya sababu an wala sen ngira kana jolle iwa fitene so bande lille na fo kana ina fitena ay goni kinga ban fe ay goni an wala iwa kumana ay goni no ina aya sababu aya ne iwoni me halqume bana fe an wala iwa yawa kayetana o de berni kenno ifete la watawono parce que ifete la watawono parce que ifete ke lampu almugo ken suranya yogoni me an wala wari fe ngala atuwa ngala ila kunga atuwa ngala kitunga awa foge benyana mais
kunsuni iteke fankanga wakatinya man walla fu iteke da ananya kasu na katu kasu tumnya na kamata ampete kawa ni war normalité amni mo ampete ngani mo ko be ampete ngani sagani kam mo voilà mais c'est non makon kinga indugu ba kana keni inteke fang keni pingu ke ba nga fankanya mais an walla ana iteke na sigita an walla anyi dunga sagani ibate lokube wan kawa sinsina kam masiri keni na wateke nangemeya ya ko mo be eti nangemote ayande na watenjara parce que surtout cancer ngate ngel ko mo be ajara de manawo ni ko nan se banan tajana so fil tajana so sikin tajana hakani halaw ni am fay docteur tammi an kanje docteur ne tammi men yaram bane ube watenga ser bane cancer ni cancer gele docteur tammi la men ni fofo di golle yan puge fofo ni hakla nan ko fofo ni hakki galle ne be puga kamana celle amot ken wat ban donc pour que watege amaga fe ono alfela nyana pour que amagari pour que watege makite anam watekita fo nyan watege manyan sababu mega na watege ka soronga hasa docteur maken tu jitu kon bon galle kema tu ivina watira ke menya sababu na watege cancer ke wala kamanga hakelenki sababu mukite mais otu fo ngono kunga nya halal men fetenga kunga sababu watege na watege nje wonda am feten ngonga français ni gala facteur de risque a facteur de risque ngebe a facteur de risque fana man negati kala ngebe sababu kenni orenya tanga nga horono fa kapansi ne wasine su ando watunya hagam nya cancer ngati ani moto ana kian tan metanya de sine tan sege sine tele watunya tele to cancer ngaren ke hakata kenni fo kana nya kenni ajin kape donc oran fitinga wa ajin sanjel afama akoy sorongono kubeni do mo watte ampani ni ko mo no ko nan watte ndo watte ngai be kan no cancer ngati ngakani no ampani kani ngono arama melaga are melaga do ankin me kismarenga angkara anjau narga siri ken fakternya no kun fakter naga age yalla to kumuri tene parce que Allah tene ang gemba ke kano ko parce que watte ngi ka sana sarea ani iprenya na pete kun watto fenya me ko to fakter no kubeni glaw fene kun manne kunni igaten par exemple dingwe selengo kuma kalen kota situ mare nya garun mangi sime anga dingwa na ya anga ya garan timante anga dingwa na nya ya garebe brain selengan organ ka dingwe no watenya anga dingo nya sababu aga kete be am pateke ane kete ka yi lana nanya feren fosoko ke be sababu cancer ka ala cancer ngala kila cancer ke banyana kombong cancer ala sare kan no cancer ngala donc dingwe ni facteur quoi facteur ni talono agge benyan kubeni ga gollini no kuma jegati radio ngal ko be rayon ngal no ko be radio ni ngar be ampani ni aga imagine go fono ya kunya sababu na cancer ngara soro gol ado soro beni ga igande mana igandi ngem bana igana kate ngabe igande be ke gumbo kete ani kete bana igana kete ibe igande be kete na ga iburu ken fu agla sababu cancer kombong cancer ngalo managat ko bonga ten ngalla ngadi ibe ga har ci dumbe ge be katin na ci dumbe ge be jaka ci dumbe ge anga gana dang hakke aya sababu ya agla wa kanseri kanseri be ngalla inta kanseri ngalla ngadirati meti an kanseri ngalla me ya sababu ya kanser haga kanseri ngalla ya kanseri kilen jowoni katanga na ko ma igalu be ni katay ngay buru ubaro soro ko be ni ga sakata ki o ci dilen ko daga cha ngalo marumu kungungu ya sakatele gewreta iwat ikran telenya fayni ga bakake iwa igene iwa sukaran gana iwa sapeni gana wa fenta forward iwa kamana dungo iben kanta kullini ka futini aya sababu ya watege cancer angla cancer kita ado kemu go magala me sim kubenga simemin kubenga sigarete ga wala sigarete kubenga simemin kinga hani me kanta simemin ya ko ampanya anketa simemin direti mais ankapala manga simemin kenan wa simemin ukubangere patamilla amagobo yare ngati memini mea angi ni yare ngi memini botana pakai kina wasi memini ikina si memini ngapene ai si de ngapene ya wa si de mutu donc kian sababu ya cancer donc canceri facteur ngi gebe agabe ya lamba ko pono ya agabe nya donc kenya ngokubata kuben gila wa fene anga du tanga dingwende ko ngoko ya sababu filene gebe angla ala tanga mo be kenya ya garu suti harun tungla ya kaso igati mane ayi mera du tanga ken mane igati to français auto palpation du sein mane anta waten kabana
bianya sababu hawate ngani awori no wakati bucine wati be angla wajara nglasele ken mane yagare o yagare angaro no kasunya an kasunga ana ro kasunga ko ana ro kasunga ana kuta kuta ba bitifilla bitsika ana salenje ba bitsika kaso anyi mena sigi anan kita mege mutu ko anara an ko fena an kita tege anan ko be kanara anan do ke mora amba nan ko be no anan ko be ke na tu kamu ya katangi jime ke wure an ko be kanna anna susu anna ya anga tigi ni an ko be on tigi na fai selbi punta gano anan bu sel kontra gano anga lu tegena anan pake ngure fai selbi yatnya kere kan taro donc anga lu tegena ke kombo anga ke berbeda an kombo tenga an kombo no genga anna me an kombo tenga kaso na kebe me yaru be ninga tu ku ne gatu ti ikan no wate no makide ni kan no saba ikundo wate kengwe ni iku wate kala ni makai ngate iku inga ke tanji ke sine tanji ke sino karke sine o sino filo in qatele docteur na radio ni bari dakra mammographie na radio ni bari kombo ngwa na kombo no fay c'est di photo bien bukine gani agla kene na ko gena mais amaga nyaga kaso filisu kaso yaru be ara sino pasoni anyai kuma ko watenya ani ko la ya ko fi kuma ko fone so watenya ya donc kaso filisu tele e ko radio le be yang kamanya anga to radio pasara jote ka anga to radio nangi jimbeke kenyi be bala sababu ya aga kanse ngala donc anga ya de ni de ber haknya ne sino ko tabane wo sino filisu tabane donc annabi be kemo donc anga ta radio beri radio ndang fale ala nyana akite mo tanoro se demande fe tanoro ko ngala wa gemme kenya anga problem beram commenta ala moteo wala nyana ko he kuntara kunjo anda doctor na jara kata puja kan watege anko mo awal ala fani mali doctor kan me finding mo fada finde ni mo ni fida anga doctor ka hanya doctor kalumbe ka odebunga uwe hal bomo no uwe hal bomo ko doctor ka goro ante le doctor ya bangi plan anga selanga sikatu no ko mo be asrina ni manan ko mo pa ya kasoso anga na pa anga na fudo wala ngama famu uwe na wala anko bonka ma anko ben da an gani na anko mun sunya ka bane ni sasa bane en bintu bane ya na to sekena ya mu uwe anko ben andro ko barani le na wato barani le ma gima ko ni barani le ando wan nan kini an kon be nga funtu funtu mo be ana ki wan kon be la ana ke tapu tunga ma haram ke gori ana kon mum payang ana fu wala ana ma fam ana ka doktor na fa banga doktor nga doktor ni manya yo wa andro ke mbora ya andro ke mbora ina kon mo num pay akati doktor ndina ma fo bre wodi donc ala wa hakun taw na ida katakan ay go no atina ma fo bre wodi me asreni anara jonde beri puke na oswa kuna taw ma gono do de no fo garan an ko menga sikawe alanti wati ngode ajana sikawe bo sikage be gai ke sikaya na ka ngode eske fo brian ma fo siane kem palle an do toro na ka din ngina ya tin radio ngina radio ngina ko mbonga ya ko mbona pai radio ngate okay hagen hari be khay katinga tinna ko mbona pai sikawe pasti ko mbona pai ko mboge kutuk berano kutuk kero kutuk burenya nambana amori kutuk kero kutuk burenya nambana ado kati kutuk burenya atina ado kutuk burenya nambana sabi ruwa ambana donc kya kati doktor na analyste no ina kutuk ina fonne utu bakai ina ga seke ya ta ana to patoli na fai inda fai eske c'est vrai ya kedo cancer nya ma cancer ni kenya tini kutuk go ma cancer nya ni ulo kutuk go ma cancer donc dunia ni donc normalement kombeng la wa fa kombeng ate la fa ni mali dotoron kangan no koso ala fa ni ala nyana in tabar fa ni mo de bilem no de boran tabana afa ampa yugonu golle nyani yugonu golle fe donc me agna mo koso an famu amara ka dotoron ha dotoro be man ya hala ni me man pai ala wa kain katte de 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 parce que ngai me demande go ay go na an men tatu malla kunni sere ke be gatu akama na fana do digale gere be ko mo kala wo ko no maru mundanga kenya cancer ngate watte be geni watte geni tuna suswa o banate agama le mo be ana amerika kundunya france kundunya shin kundunya
donc watege yani cancer fana duna suya ana duna cancer so ko me fana ngata cancer ba fana so ken kombo cancer e kombo ngwa ne kombo bana ala keme o keme tankebe alo segu maka tankebe ko ani mare nya ngawnya ari nya ngaw awai bula na bana na magabo watege ko ni so na to awai go ngara me wonta igun to ngono parce que ana fa keme o keme banya ni gon kano kata igun to ngono aga benya runya donc watege ni afo sire pour que ngamo on fait anya pour que watege maka nya cancer pour que manya cancer nya mendu on comportement ne changer o brefoni ado o wa beren mo be har ko telefoni do ko fo nya si sababu ikanya sababu ga watu ko la siroma parce que telefon ko ta reyo min do fo nya no baro reyo me tikin do fo nya kuma étude mako ifina avec preuve à l'appui mais qui va cancer à la main pour le moment selon comme on a discuté est-ce que il y a pas un lien si tu as regardé dans la wa telefon la ko mbono ko nga istan ko sino nga dawa fe pour ni sababu ya cancer ngala siroma mais pour le moment scientifiquement après des preuves à l'appui parce que dans la science on fana quoi que les preuves pas à l'appui mais de plus en plus les gens sont comme on a signifié qu'il y a savoir cancer donc on comportement changé il y a un sikaru to kuntarawa anko mono anna dia na to ronga to toron nan pai telu kutu burengani ngajar kutu sengani ngajar mo we ngajar donc watege solution ke do ona ngeme ya ube halajom geme ona de passe ona ajare de passe kata budakan andra kane kya kata hado toro lan takade ande mansi de mal ala de man yana anu di man de kawa merci